Emakhosini sinamakhosi sinangwekazi. Ngiyacala kuba nebantu abayi-2 kule video le. Sho ukuthi khona lento okufunza ngabo, khona lento okufunza ntobati. Ningatithula amakhosi sebakujwayele. Njengoba ningathi ngimakhosi. Namhla ngihamba naBulelwa, also known as Ngwekazi. She's a prophetess, but angatithula yena angetelele lapho ngishiye khona. Yeah. Sanibonani. Igama lami ngingibulelwa Nyangintsimbi, as known as Ngwekazi. Yeah. Ngihlala extension 11 naseBohil kaMadakwa. Ngingumthandazelikazi. Yeah. Makhosi awukasho ukuthi uyini wena? Nami ngisebenza njalo. Cishe sisebenza kufana. Ngasho ukuthi sisebenza kufana because nami ngimthandazi kwanyalo. Yeah. But ma gift sethu aya evolve ngokuhamba kwesikhathi. Siphiwo sethu asambi ngendlela thina sifuna ngayo. Sihamba ngendlela abantu labadzala or the universe bafuna ngayo. So siya evolve, but kwanyalo ngisebenza cishe sisebenza kufana. Sisebenza ngemthandazo, sisebenza ngemandi. Yeah. Ngaphambi kokuthi mhlambe siye kutseni makhuluma ngeprophetess noma umuntu awushaya achazele yana noma makhuluma ngemthandazi khulunywa ngani? Ladies first. I-prophetess umuntu oprophetayo was a female. Yeah. Uya prophetha like uba nema visions. Yeah. Yeah, athandazele bantu. Yeah. Ngeswatini mthandazi mbe nakhona umprofeti. Yeah, I'm a prophet. Yeah. It's someone like or prophetayo. Yeah. But who's a female? It's a prophetess. Yes. Ufuna ku-add na ukhulumela amadoda so it's a female. Yeah, bengifuna kungetelela lokuthi a prophetess mehluko ukuthi umuntu wesifazane, but prophet just neti le term seyiba specific ukuthi umuntu wesifazane. Yeah. Siya specify ngasho njalo. Siyayibita le calling mhlambe siziloku njengoba usemprofeting umuntu then lokhu kuyini kubuthandaza kumbe nalo umuntu kuphela kude legend. Awusinto oyibekisa so. Ku business sine business then umuntu oyiranawo i-businessman ngibuta usikhona lokuhlukile kusho lokhu bungoma then sangoma. Yes. Yeah, it's kunebungoma, kunebusiya, kunebuprofeti. Yeah. Ubuprofeti nebusiya like uyathandazela. Most of the time like you don't initiate ukuthi maybe like uyahamba uyo practice uthwase nanani. Okay. Isithunywa sakho ngiso lesisebenzayo. Most of the time umuntu lone uze seer and a prophet or a prophetess unesithunywa. Shukuthi leli dot lakhe kumuntu lothandazayo. Yeah. Yes. Then ebungomeni it's uba under like a practice. Yeah. You go under like a practice ukuthi uyahamba uyowenda like all the processes endo abantu uasangomiki. Yes. Angakhona lo ufuna uku-add before ngibuthi. So cishe ubale konke. Yeah. Ngithola umehluko ukuthi thina bathandazi ba prophet. Ngithola you don't go kumuntu ayokupractice. Yeah. So lesithunywa sakho ngiso lesipractice sakho. For example mina ngithola although ngatshelwa ngibule bengingadi but benginokuthi ngabada. Ngithola wathi bule ngathi ngiyamtexta iresponse yakhe wathi Menzi you need to heal the world. Yeah. Ngithola so wathi nakangitshela ngaba nema question lengimbuta wona wangicacisela ngilapho la ngacala khona ukuthi kuba serious ukuthi ithemba ngithola ngaqala ngaba ngakhuleka more sengiloku sithunywa sami sitivete ngithola singitshela tsenga lokhu thatha lokhu uhlanganise nalokho so kuhluke kakhulu kwabathandazi nebangoma ngithola thine dithunywa dethi ngito lethi sikhomba indlela ngithola kuyendeka ukuthi ube kumele uye kwemuntu maybe akuncetse ukuthi uphakamise isithunywa sakho ngithola but leyo instruction leyo utoyithola kwesithunywa sakho ngevision. Yeah. Ngithola awumani utsukumele bengisafuna ke lapho I'm happy no tune wami nje uvete ligama lokuthi siya ngivalo si kubona namenzi uveta mhlambe inzaba yevision la. So nenda njani niyaboniswa yonke into animani nitendele ukuthi mhlambe necabanga ucetha kuveta amakhosi ukuthi wena ngasi nguwelo wabona ukuthi kufuna
ayotkhulisa la. So ngisafuna ukuva ukuthi niyaboniswa manje nitibone. Yeah, awumane nje utendele. Yeah. Uyaboniswa. Kuba ne-vision lo banayo. Yeah. Or maybe like when you're praying, most of the time bantu aba-understand ukuthi like i-vision yini. Yeah. And a-prophet yini. Yeah. Awuvi i-voice. It comes in a form of a thought. Ngazuthi lento uyayicabanga. Yes. Okay, ngicela ungihlukanisele kobabili nyalo. Ubeke i-vision le, then use nokuprofetha yini. I-vision ngilolo ukubonako, usenga prophet ya, asekhulunywe nguwe ngingaze khulunywe. Phinza le question. Ngifuna umehluko ku-vision ne-prophet. I-vision ngilele kuboniswa wena ungumprofeti, not mina as a normal person. Then ku-prophetha ngile ngmaso ukhuluma uchazela mina. Yeah. Okay. Yes. I-vision kufika njengeliphupho sometimes. Uyangithola. Kungafika futhi ungakalali. Uyangithola. I-vision it's something lebonwa nguwe as umprofeti or as umthandazi. Uyangithola. Kufika as a dream or kufika na uthandaza or kufika nje utihlalele. Umbono kahle kahle. Yeah. Okay. Mina ngikwathi ngamenzi, ngikwathi ngabulelwa. So Makhosi nyana. Akusile igama lokuthi mhlambe sekunike estradini lesi ukuthi igama lethu bengitosha ngabe liqhamuka kithi. Ungwekazi. Nifika kanjani kula magama lawo? Eligama yabo athi ngibekise ngathi ngayidu kwebungoma nani. Ngithola. I-vision kuba i-vision lento ngithola. Uyanikwa igama by the universe, by your ancestors, by dithunywa takho ngithola. I-title awudiniki. Ngithola noma igama awudiniki. Njengama ngavuki ngathi ngadecide ukuthi ibita ngamakhosi. Ngithola. I was given by my ancestors lelo ligama lelo. Uthi wena uMakhosi umbethwe Makhosi akhaboma kwakho nakhabo baba wakho. Ngithola. Bafika njalo kimi in a vision bathi umbethwe Makhosi akini wena. Akhaboma kwakho na akhabo baba wakho. Lokunye nje angeke ngikubale because akumele si-expose tonke izinto. Ngithola. But i-title unikwa ama-ancestors akho. Siphiwo sakho sihamba ngendlela ama-ancestors akho afuna ngayo. Well, mina leli gama langwekazi, i-clan name yami, it's Gambu Ngwekazi. So meaning that like isuka na kwi-clan name yami. Yeah. Yes. Yini sinanatela. Yeah. Yes. So most of the time uma like ulwa nami spiritual, the attacks uma tita kuwe wena. Uma sengifighter back, zivela as i-leopard. That is why kuthiwa ingwekazi. Yes. And ngisebenza izinto engizigcokayo, they have like leopard skins. Yes. So that is why ngingwekazi. Amandla engwekazi. Yeah. A leopard. Yes. Ma ancestors nemsebenzi wenu wahlangana njani ngoba sovedile la kuthi kubuya mhlambe ekhayini bathi lobukhosi buvela kini, so buhlangana njani nebuthandazi neprofeti? Lapho kusuke kusiphiwo kahle kahle. Ngithola. Kusuke kusiphiwo kungendeka kube kungisamwana. Wasekhayini lebeka mthandazi wenkosi. Ngithola. Oh ngisamwana beka sangoma senkosi. Ngithola. Or else lo muntu wakini beka inkosi vele straight. So uqhamuka nalabantu lebe bamlekelela. Okay. Labathandazi nalaba prophet. That's why so tholakala wena lesiphiwo sesiba kaningi kuwe ngala uphethe ubukhosi ngala uphethe ubuthandazi ngala prophet. Ngithola. So yeah kunjalo. Ngathi add. Oh, ngi-ede. Yeah. Like angini ancestors, we need to understand ukuthi ma ancestors akusibantu kuphela laba believele tukebungoma. Ma ancestors bantu lokuthi sebashona. Yabona. So like uthola ukuthi ancestor yakhe bemuntu like bekathandaza. Yes. Ucacisa nje lapho ukuthi ancestor nebuprofet nanani. Uthola ukuthi lo prophet le ancestor bekumprofet. Yes. Nikhule nibancane normally niyafanela njengazi angisho ukuthi anikho normally mara niyabo senigcoke so ubone njani ukuthi wena hayi man mina sengihlukile nginesiphiwo lesithide ngoba lokhu akukho lamabhukwini esikolweni ukuthi ngase ma carry
unibone njani? Okay. I for one I discovered ukuthi I have uma ngikhula bengibona ukuthi there's something about me like the dreams bengiba nabo. Like sometimes angeke sikhona ukuthi sikhulume everything because yeah. So uma ngikhula like bengibona ukuthi okay there's something about me and then like ngacala after varsity ngacala sengiphupha ukuthi like sengibona abantu ukuthi umuntu usuyachama ukuthi ngicela ungiside ngendo leso then 2 days after then sengiyabona ukuthi okay lendo lebe ngiphupha naye then mangithandazela umuntu whatever that I say bese kuyendeka then ngabona ukuthi I have to take myself serious then ngathandaza lo muntu bekade mhlambe lebe umnceda ukuthi unesiphiwo kumbe singasho ukuthi naye bekathunyelwe bekangadi sometimes like bantu nje nami bengibuta ukuthi awulona wachamuka nje wangitshela into leso okay Makhosi kungetelela lapho cishe nami sidlule kwetindo letfanako uthola because bantu bebanokungi-approach out of the blue umuntu angadi nokuthi siphiwo nami ngingadi nokuthi ngingumakhosi ngithola afike mnaka yabo bantu labangijwayele ngicela ungikhulekise ngithole umsebenzi ngithola ngumkhulekele vele umuntu awuthola ngithola back in the days ngisakhula benginokuba nemaphupho bengize ngisaba nokulala ngedwana ngithola ngathi sina ngicetha isikolo ngilapho lento yaqala kucaca khona because benginokukhuluma tindo dibese tiyendeka I remember sekawash I think I've ngisixoxile le story before bese kawash ngedala ndlini ngaba nesibonakaliso like sihlaselwa abantu labantu bagcoke lokugcame kakhulu lishirt leliblue yabona ngabuyela ngayococela amajita ngasemajita la ngiphuphe sihlaselwa abantu and lokugcamile lapha lishirt leliblue and lishirt leliblue maphoyisa amadoda yabona bekuyi Friday Sunday kwakhona bafika basibopha vele besibhema insana ngithola bafika basibopha babopha mina futhi lo benale vision wacocela amajita ngithola so lento iqale ukuthi bonakalisa kudzala net ngoba benganaki ngithola then award uyaqala kule journey le sengifuna ama challenges lenibukene nawo uboshiwe wena ngendeka ne trend le one ukuthi nawe bakubupha ubhema insana no so ma challenges anathi beninga okay asengiqale so bowadi ukuthi kufuna wende njani ukhona mhlambe la endlini lebe akhona lo la kule journey lebe ungabuta kuye ngoba ngasikhathi sibekise ngebungoma ngale tindumba sibanathi introduction or I mean asengisila kuthwaselwa khona ngifuna kuva ukuthi mangabe asithi niyathwasa ngala kini kukhona mhlambe la uyakhona kukhona la uthwasela khona bowadi ukuthi kufuna ukuthi uyephi ngiyacela okay yes kukhona abantu like abanikana ngepractice like when you are a prophet uma unesithunya ukuhlambulula bakhona bathandazela abakhulu people who have been in the journey for isikhathi lesithe so baba khona ba assist so if ubona ukuthi okay fine senginenkinga leso senginesiphiwo leso ungaya kibo then bona bakhona ukuthi bak assist kungetelela lokho ma-generator afana letinye thunywa tetiphakamela ngithola letinye tuyodzinga ukuthi ulekelelwe umuntu bakhona abantu labasahambela ibanga lelitse njengoba Bulelwa asho ngithola bakhona abantu labasahambela ibanga lelitse kuleli hambo lakamoya so awutiyeli but ngithola sithunywa sakho if unesithunywa straight sitokhomba indlela ngithola or stock leader kulo muntu loyo ngithola sometimes you won't have a vision ngalo muntu lo ngithola but okuchumanisa into ohlangana somehow nalo muntu lo akushele into la katatiko ngawo ngithola and uthola ukuthi vele kumele uncedzwe nguye so utombona ngetibonakaliso after isikhathi but if lo muntu loyo azama maybe ukunjontshela amandla okukhwabanisela isithunywa sakho man sisters zakho atokukhomba ngithola then asibiyele la bengibute khona ndobumatima le enhlangabedene nabo man saqala because beningakwadi anginakusiki ukuthi into vele le yatiwako le okay mina I'll start I for one like my challenges lengihlangane nawo like esimuntu lomncane like or in the journey people will judge you because like
you go out ube ne friends like you drink alcohol because anginosemncane Yes. inyama isafuna kwenyama. Yeah. So people will be like hayibo lona uyathandazela and then next thing use tavern yabo and iveli bebhlungu lento leyo because like you're still young yabo. Yes, ngiyoma challenges ehlangana nawo la ngaphandle. Yes, as young spiritual people. Ukungetelela kuloko Bulelwa ngithola kunjalo. Sithina la sifika khona sifana netinkanyethu ngithola. La ufika khona ufika uyacama so bantu bayatibuta ukuthi le energy phela before you enter a place, before you introduce yourself ngithola i-energy yakho ngiyo le introduce kuleyo ndzawo ngithola. So kuba nebantu laba hehwa ngile energy yakho ngithola babe nemona like uba netitha na uphiwe ngokwemoya ngithola kuthiwa udenda ngcono and stuff and uba ungadendi ngcono kuleyo kunatha ke angifuni nokuyikhuluma ngithola because i-gift akusi punishment ngithola labathandazi bogogo dalikwati ledzala ngithola ngito leqhamuka nalamandla lawo but do you understand ukuthi phela la simbethe emntwana ngithola lo muntu lo kumele ave ahamba agcoka ibikini yakhe kumbe ende inini ngithola neda hloniphise afihle ngithola ahamba ukuswimela ba understand but i-society lesiphila kuyo lesikhathi samanje ngithola but judgmental blind ngithola nami ngihlangana bedane nalama challenges lawo lama challenges lengihlangana bedane nawo kungadithembi ngithola ngiyo ke i-challenge le cishe ngathi sifacana nayo abantu laba spiritual gifted labaningi ngisho noma sowusitile umuntu wambothe kusa ukhiphe umuntu ukwendule ematimba but uthatha isikhathi ukuthi utithembe yabo usilendo ilakini ngithola ngifuna kuya lento yokujudge because nami angeke gifted but ngifuna ukuthola ukuthi nine kumbe abantu abazali niyakhona kuswitcha off ukuthi nibe on and off ukuthi masifika e-tavern angeke ucale sithi masesihleli la tavern sithi siyadinathela kumbe siyadlela into tethu so uyaqala ukhwebula athi ngingatami wena ngoba ngileyo phela la sitobe sesinjudge khona ukuthi hawu ndoda sithe kutonatha la. Sometimes like it depends ubalekela kuphendula ladies first right yaqhubeka. Like sometimes like it depends on the environment yabo. Sometimes like kunabantu like abe tavern owners abasebenzisa like izilwane and stuff uthola ukuthi wena uyaphaya e-tavern like uthi uyozijabulisa next thing isithunywa sakho siyabambeka like kufana nokuthi or uset down like you are in town like isithunywa sakho if usizobambeka silanda like zonke ezi energies ababantu like from a distance uyakhona ukuthi uvi energy yento so uthola ukuthi use tavern ine ilona i-owner yale tavern isebenzisa like mhlambi ithwele like uqala if isithunywa sakho sizoba activated obvious once aba activated uzoyibona inkinga yomuntu from asaqhamuka ubona ukuthi okay umenzi this and this and if andikuxeleli next thing in the morning if sendiva ukuthi umenzi bamdubulile and mina I saw that akubi easy for me so so asesende so singaze sicabane nema-tavern onasingaba ngiyonke indzawo noma ngikuphi no ngisho si anesisuke sabeki sange-tavern so kungaba ngiyonke indzawo ukuthi asisinasesontweni ngithwele nani la nasesontweni kuze baze bam-attack ngithola akusibo bonke abantu labathwele she was just making an example that's why ngithi siya kuyo yonke indzawo lento yendeka even noma nathi sihlelo ngithola nawunathile ngilaba kufuna khona abantu labathala ngani ilwimi lakho liyasherela ngithola kulula ukuthi ukhiphe into ngithola kufana ukuthi ngiyakubona Prince ukuthi phela wena uthwele ngithola nangubona ukuthi uthwele nangisoba ngidosaba ukukutshela ukuthi akusephela lento le uthwele ngayo wena into ukuhambe usually isibeke sangedithwalo ngani usually sithwala bakutshela ukuthi yini basenda sibukeke sisihle ngithola ma disadvantages abakutshela but mina nasengizakiwe
angithola ngiyokutshela nayina ngise wena lento lesithwalo sakho lesi sitowenda so angithola but nangisoba ntoba nalokusaba ukuthini eish lo muntu ngiclose naye angithola same applies nase tavern bantu abadzala nababona inkinga batophakama and but abaphakami ngaso sonke isikhathi angithola but batophakama nakumele baphakame nakunenkinga lekhona and bathanza lapho because lapho kude lokhona ukufihla uba free angithola inhlitiyo ikhululekile so utokhuluma noma yini okay ngidokutshela ukuthi ngifundzeni la then ngidobuyela kule ngifuna ukubuta then kutholile anithi iphakameli nini ekusuke kuphakamela abantu abadzala kuse kunenkinga nani ngidoko le ngikufundzile then lebe ngikubuta mangithi niyakhona ku-ona ukuthi utende ube on off ngibuta uma kutofika mhlawumbe umuntu la sithi la nisebenzela khona usuke ngadi utho bohlalele la ngaphandle sothi ucela ukuthi umthandazele kutofuna ugadazela nginani ngilapho la utenda ube on khona ngibuta ukuthi mina mangabe nje uyaphumela ufuna kuba free uyakhona kusho ukuthi mhlambe banokubekisa ukuthi ngesinto uma yonke into siyayicela uyakhona kusho ukuthi anyalo ngifuna ukuhlalela nebangani bami ngiswitche off le sithunywa yangiloko lebe ngikubuta okay ngaqala yes uyakhona ukucela ukuthi ngicela ukuthi iphumele but kunetindo mina njengami kunetindo lengathi noma ngabe ngiyaphi ngiyangithola bangitshela ukuthi kunendo leso lokungamela uyishiye ngamani uyifake esikhwameni ngiyangithola ungangithola somewhere maybe ngise-town park kumbe sembombela kumbe ngikuphi ngithola ngingakagcuki but kunetindo lengeke ngithi shi so siyakhona lokucela ukuthi bantu abadzala asinikhiphe nami yabo ngiyoswinga ngiyodlala nalabo abantwana ngithola ndofuna ukukholwa ngekubona utatibonela makasetshontshele esikhwama sitamvelele it's to add on that vele I'll manage like ube off or ube on ne mawuphuma like uyenzaweni khona tindo lekumele ukuthi uhambe nato yes to protect yourself yes for ukuthi like nalabantu labadzala mabadiva ukuthi okay nyalo ngathi bayeta uyakhona ukuthi ubehlise yes nani niyahloma kahle yes sihlalo njengesnave njengesnave uyakhona ukuthi like uma ukuthi uyeva ukuthi okay la energy yalana sengazuthi seyifuna activate labantu uyabhema nabo bacela ukuthi yes have fun wedwa ngithola nabo bakhona ukubhema relax yini mhlambe lokunjabulisile nyalo seni kule journey ngoba ngicabanga benisolo ni complain ngento beningayifuni ukuyifuna ngoba kumadima kunenosho ngidahlekelwa abangani niyajajwa yonke indzawo so yini mhlambe leni appreciate ngale journey Lango appreciate kakhulu ukuthi ngenda into lengithanza ngithola kusita abantu. Uyathanda? Ngiyathanza. Ukuthi into lengijabulisa nje ukubona abantu basitakala. Ngithola. So lokungijabulisa ukuthi ngenda into lengithanza kakhulu. Kubona abantu bajabulile ngenxa yami. Ngithola. Ngona bengasidula mayisaqala. Akuzange kwabalula ku-accept ukuthi ngine gift. Even nanyalo akusilula ngithola. Yeah, the same applies with me. Nami ngiyathanda kubona abantu baphumelela baba right. So, yeah. And lokunye futhi lengiku appreciate hayo ngejourney yami is that it's easy for me ukuthi ngibone my enemies from a distance. And ngiyakhona ukuthi like if there's a spiritual attack lenibonayo, ngiyakhona ukuthi ni stop it fast. So, yeah. And even if like it lendo if nayendeka maybe like to someone close to me ngiyakhona ukuthi ngikhinda rishe ukuthi kungendeki yes so ngiyo into lengenda ukuthi ni appreciate ijourney yami although it's not easy khona ama signs le yabonakala ekucaleni mangisaqala kuthi okay mhlambe nginesiphiwo kumbe kuya ngokuhluka kusi ungibani akhona ama signs awafani but asimilar ngiyanthola njengokuhlushwa amehlo hlushwa tindlebe ngithola tindlebe tikhalibona nswi ngithola ube song of the year nawuhamba nesithunya ubalozi uhlushwa ngithola uva ngiyendeka like ngiyendeka nje out of the blue uthi vena noma uyakhuluma ube lapho ke unabalozi yes
So but I would advise you to go to optometrist dokotela wamehlo noma audiologist dokotela wetindlebe before angabanga bona lutho uyathi ukuthi bani labazali uyangithola. You know, sometimes more especially ebungomeni, like if unebungoma most of the time ungaya nasesibhedlela and they'll be like ngathi sibona iTB and stuff kanti kusuke kungikho. So like before mundu like ngathini a follower much kumele ukuthi ende like I research kakhulu ukuthi ngiko lokho akusiko lokho ngiko lokho akusiko lokho. Yes, akhona ama do's and don'ts la ngibutela ukuthi ngidobekisa ngenzaba yokuthwasa kusi banokuthwasisa abantu ngasikhathi ukuthi bafuna imali into lesekhona nyalo kusi mhlambe nala angathi umuntu utakukhubulela sithunywa sakho kanei nento ufuna imali ngifuna ukuthola nokuthi nebugebengu mhlambe bukhona ngala akhona ama opportunities akhona kakhulu nje ngivela umunye athi mina ngimuntu lothembekile ngithola wesiphiwo sami because I know my consequences okudlala ngebantu ngokudlala ngetiphiwo tebantu so khona someone lo ngicela ukuthi lo ngibuthi ukuthi ngiyakwadi ukuphakamisa sithunywa ngithola impendulo yami ukuthi utshelwe ngibani ngithola ukuthi umele uphakamiselwe sithunywa sithunywa sakho sikutshelile ukuthi hamba kumakhosi yini akuncede uphakamise sithunywa ngithola so bakhona nebantu laba olabantu ngithola athi buya ngikuphakamisele sithunywa ekubeni ukuthi akadili ukuthi ngithola sithunywa siyakukhomba siyakulidela la kumele uye khona ngithola yeah, it's true. It's true. Bantu like Veli like these days abasagwendi because lendo banayo sometimes bendela for imali. That's why into kubekisela nawo yabo man sisters anyalo that's why ayatendela duke umntwana wawo ngithola maybe amkhombe umuntu lekumele ayophotfula khona kumbe ulungisa khona ba avoid lendo leyende kanyalo ngithola ukuthi umuntu agcina atsinzwa abantu laba wrong or agcine ayatuke umuntu lo wrong. And most of the time let's say uyatuke umuntu lo muntu abone ukuthi sithunywa sakho si very strong like njengokuthi like Menzi ngamtshela ukuthi wena you have to pray for people kumele ukuthi sithunywa sakho sesiphakeme if bengukuthi benginemona ngingumuntu lonemona bekumele ukuthi maybe like ngasithwebula sithunywa sakhe like ngisebenzise lamandla akhe so most yebantu nyalo kule generation lesiphila kuyo sebathatha amandla ebantu uthi nje like ngabona ukuthi lo utothanazela abantu lona so ngiyakhona ukuthi ngithubule isinyo sakhe ngisebenzise kimi. Yes, ngimncane ngitholana angeke ngithi opportunity le ngitholakala nginalesiphiwo lesi njengoba ushilo ukuthi sinjajile ngiyacabanga nibe nalo kunyende ngenteka nifunene ukuthi bulala nakwada nokwada. I attempted ukhuluma ukuthi bulala attempted maybe 4 times bangitshela ukuthi angeke uhambe ngendlela lofuna ngayo. Bangithola sicino stock shaqo bangithola so why ufuna ngiyithathe le ndlela le mangithola ukuthi ibukene nami like it's more of like ukubreaka a generational curse. Yabo like if when you running away from the gift yeah makushona wena abantwana bakho like ma hardships libe kumele wena uwa face ayoba more gibo. Yes, and ngathini if mine I'm on this journey or maybe like I'm running away from this journey bonke labantu bekumele ngibalaphe konke lokhu lama sufferings abo atoba kimi. Yes, like kumele ukuthi u save a purpose. Ungedelela kuleka kusho Bulelwa ngithola nebani lo laka assignment ukuthi abancede yeah maybe thousands maybe hundreds and maybe million people ngithola naseka ngakabancede labani labo ngithola kwendeka la ngithola uyafana ukufa because kusafare 100,000 bantu ufela tono takho nawo kahle ngithola so kumele uaccept the gift ngithola and the more uhila abantu the more break gala ma cases njengoba asho ngithola the more usita abantu ukuthi bathole umsebenzi bathole abantwana ngithola ngala bobuka nakunemuntu lona siphiwe ejardini kukancane ukuthi indodeni ungahambi kahle ngithola
yes kungahlala kungahambi kahle because at an earlier stage of your gift angithola but the more uchubeka ukhula unceda abantu into tenu tiyaqala tiyavuleka. Yeah. Asicale sibonge kuba nani la. Ngokazi sikuthola kanjani ku-social media? Khona mhlambe mahlelo lo busy ngawo kumbe khona tifundiso lo busy ngato wenani? I do pray for people. I post my testimonies. Yeah. Ngithatha my prayer requests. Like if you need umthandazo, you can text me on Facebook. It's Bulelwa Gcinelihle Lazenani Nyangintsimbi. Yeah. You can call me go 076 24 23 714. Yes. Makhosi. Mina ngitholakala Facebook kuphela nami. Menzi Sithole. Ubhaliwe Makhosi. Inamba yami 071 174 1943. Ungangithola lapho. Even if na ufuna ukuthi personal ungeda ukuthi ungibone in person. Ngithola. Yeah, nami ngimthandazo, ngisebenza ngemthandazo nangemandi. Again siyabonga ngetifundiso tenu njengoba nethe nifuna ukusinceda la emhlabeni. Siyabonga ukuthi kunebantu abafuna ukusinceda. Sibonga naleli namba nabo lebantu men. Asibonga. Makhosi.